ariko ninde utibaza kwiriye yirukanwa ry'abatoza muri Premier League. Irukanwa ry'abatoza muri English Premier League bamaze kuba bangahera muri sezo y'imikino, muri iki gice cy'imikino gishya, muri iki kiragano gishya cy'imikino cya 2025-2026 bimeze bite? Manchester United yirukanye Ruben Amorim. Hajyani Slot aracyari muri Liverpool. Hanyuma Enzo Maresca aracyari muri Chelsea, si yagiye. Ikipe tuve muri La Liga kandi tuve muri Premier League tujye muri La Liga. Nta makuru mufite. Xabi Alonso ari ntiyagiye. Abantu mwe ibintu by'imipira yacu ko mbona buri munsi bigenda biri mangano terwa n'ikira. Wewe murabona ikintu kibitera ari iki gituma nyine ikipe zose tuzi yari zikomeye ziri gufata ya mbere mu kwirukana abatoza? Ntabwo wabibonye ko na hano mu Rwanda Rayon Sport nayo byakomeje kugorana? Birapfira he banyamakipe, birapfira he bayobozi b'amakipe, birapfira he bantu mwese mukurikirana umupira wacu ko mubizi kundusha mwanda buyera. Nanziye ibanga aya makipe arimo gukoresha atuma yirukana abatoza kwa mbere no kwa kabiri. Ntabwo ari APR gusa, ntabwo ari Rayon gusa. Hajya nuza si yagiye nani harya yitwa nde? Siko mwibagiwe mwana wa mutoza wa APR FC nani uri gutoza Elmerek Darkonovic yo Kamoga, we ntiyagiye. Abatoza barashize muri ama ekipe yacu kabisa. Wowe urabibona gute? Niwe mutoza usigaye kwirukanwa muri aba ngabo ko babonye? None se bitwaye iki ndamutse mbaye brand ambassador wa Skills Driving and Language School? Niho niga, baranyigisha kandi banyigisha neza. Skills Driving and Language School wabibonye? Bakorera Remera mu Giporoso musi ya KFC. Rero bitarabiko utaragerayo waba warahombye. Wowe utazi gutwara cyangwa ushaka kongesha kategori ukaba utarahagera waba warahombye. Umunyeshuri wabo gukora test na jo